milkaa'u nama dhoorku qalbii namaa keessa jibbamaa ta'u lama jiruun siqinquu addunyaa fi umriin barakaa dhabu kun jazaa dilii dalaguu qabdu jedha waa shanii ibnu abbaasii kana nyaate khayrii dalaguun jazaa shan alaamaa ifa fuulaa nama bira jaalatamu amriin siilaamu barakaa umrii barakaa qabeenyaa qabaatu kun jazaa ibaadaa dalaguu qabdu afshan cinqii wanni fidu diliidha ballina wanni fidu ibaadaa rabbiitii jetteetuma haasoon isii galee agarmatti wanni si toobachiisu diliin kan quba qabdaa ibaadaa akka quba qabdaa sababni isaa kana isin jedhe akkana irra deebi'ee haa ammas wanni dilirraa nama toobachiisu ibadah dalagu fi dili dalagu Quran ni wala pakai saja laman ibadah dalagu fi dili dalagu Quran ni ulla jiratu fi huccu kabatu pakai saja hai ittihad ulla jiratu nama saja nama kamati ulla jiratu isin ini kan awan ni juga kalbi nabire irtani irama yadam tanje tibe dili dalagu fi khayri dalagu Quran ni wame ka pakai saja huccu ufata kabatu fi ulla jiratu hobba ufata kabu hampun lokata ifike wata ifisham ya gamale nama kaisan qaam fi amale tinta hobban hukku nama kaisan awala rage dia tikan dua dulu amin ya akan namni nama kaisan itu yo hukku ya gamale ka wa qaamatu malik ifshaqu malik namni nama hukku namni nama keessa jiru ka uffata hin qabne takka huccuun irraa banamu yoo ilquba qabaate nama keessatti jennummaan isaa baddeeti ogummaan isaa bakka geessu dubbatu ni qaanfata dalagu ni qaanfata gammadu ni qaanfata haasa'u ni qaanfata dalagu ni qaanfata ullaan jira ilquba qaba qalbii irratti kaftu yaa qur'aan yaa rabbi qur'aan alhamdulillah 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 hai rabbi khairi ha taisan jecha rabbin jal ta qalbi nama rabbu ta umma rabbi ti barakata ta tenya bu ti dalaganne jalal rabbi ti arkan rabbi ha amin akka namni ullaji tahu jechu kana qur'an rabbi nubbate ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون أكن يا إيمان هذا قرأ سنت ربي وفتا دوفني أمني جي وفتا قامنا مبري وفتا دونا ولباس التقوى وفتا ربي صدالي أنزلنا دوفني aha amma uffata lama wali qabna uffata zaina agar tuana fi iman ibadah ida ko yan wali qabna latuqinu anzalna buhne rabbi janna asma fude fatina nama nama bin galu hada rabbi di quran kum be kum sarabbi kama kalbi di dewi tu peda bilan hinta winni rabbi bilan ngori amin ya amin ya amin amin ya amin bilang itu karena berarti kan ada di bertanya bukan ini tahu kan
laal qur'aana rabbiin maaliif fakkeesse qur'aana rabbiin uffata ibaadaa dalaguu fi dilii dalaguu uffata qabaatuu fi qullaa jiraatu fakkeesse aadaan nama qullaa jiru nama keessatti haasawni sodaata gammachiisan ni qaamata gammaduus ni qaamata argatuus hin arganne dhabunii uu dhabeeru darajaa qabaatu baddee dhabunii uu ni dhabe nama qullaa jiru xiqqeenya jiruu isaatiin gadhaantummaa ta'uu isaa odoo mooraalii kennanii illeedha akka irraan qeebalamne ni beeka nama dinii dalage akka fakkeesse tazkiyatu nafsi ibnu taymiyaa akka qabeesse akkana fakkaataa hadiisa irra jira asaabtichi tokko dhufeeti toltuudhaaf hamtuu ganaabaasii jennaani hamtuu dalaguun qalbii keessa shakkii toltuu dalaguun ziqii kana kun mana seeraa addunyaatti nama gisee qoratu nalaalii na dubbadhu artin naqaan akka dhaabbadhu jedhi maaliif jooga akkasii namtichi hijibaa deemu dubbiin harkaa bakkiin beeku akka nama qullaa jiruutti haasa wareegu qaamfatuurraa dhufe ichinaa ofi namni waa balleesse fuula isaarra beekamu namni dilii dalage jiruu isaa isaa namni dilii dalage isaa kabajaa jiru akka kabajaa nama akka qullaa taa'ee namni nama keessa qullaa taa'u akka kabajaa qabne na dhageessanii na hin dhageessanii akka namni nama keessa taa'u qullaa taa'u kabajaa qabne odoo hin dandeessu yoo dilirraa tokkotuu baatee rabbi abdatuudhaaf jeenyummaan qabdu dhiiroo haalli naaf kenna asumaarii dhukkubsatu waan ta'e akka fakkeesse quraana irra suuraa kamiin suuratul aaraaf yaa banii aadama qad anzalnaa alaykum libaasan yuwaarii saw'aatikum wa riishan wa libaasu taqwaa dhaalika khayr dhaalika min aayaati llaahi la'allahum yattaqun akkanatti haasawatanii barbaadu uffata sangoota irra maal buufne uffata rabbi sodaadhaa buufne ibaadaadhaa fi uffata zaahira bareechu walitti fakkeessu namni uffata kana dhabe akka ta'u namni uffata ibaadaa dhabees akkas tahaa akka fakkeessu haya aayata biroo irratti qad aflaha kana keessatti lubbuu kushaashee fudhatu godhe ayata kan keessatti qullaa ta'uu ooraan dillee ba'u akkana kenne laala kiyya darsi jechuun kun hiikaan isaa awwaaluu jechuun am yadussuhu fi turaab inni kun namni hamtuu dalage lubbuu isaa dhoyse darajaa lubbuu isaa bilaan godheetu maa'aan isaa namni toltuu dalage mul'ate namni hamtuu dalage ifa awwaale ni jira kan wajaani hin jiru beekanii oo akkana hin jirre namni odoo jiru dhugumatti hasaare namni